Maksimalna suma, kotrú za kupovanje hiži na Valalu zo zahradu bezpovratno dodzeljuje pokrajinska vlada, $1.000.000. Opredzeljeni sredstva u vkupnej sumi 40 milioni dinari, co znači že budze finansovane kupovanje najmanje 40 hižoh. Naša je namera da svi bračni parovi u Vojvodini imaju podjednaku šansu, bez obzira gde žive. Da li oni žive u Novoj Crnji, u Žitištu, u Opovu ili žive u Subotici, Sremskoj Mitrovici, šansa treba da bude ista. Znači, ne može jedino da bude kuća koja se kupuje u gradu, u prigradskom naselju ili u opštinskom centru. Dolaze u obzir samo seoske sredine. Že bi učestvovali na konkursu, mladi malženski pari muša mať najmenej 5 roky prebuvališće na teritoriji Vojvodini, holjem jedan supružnik muši bud zanjati. U malženstve abo u njevinčanoj zajednici muša bud najmenje 1 rok. Kupeni majetok nje možu odsudzic, odnosno predac najmenje 10 roki. Malženski pari nje možu bud starši od 40 rokoh. Nješ mu bud rodzini zo s predavačami hižoh na Valalu i na svojim menu nješ mu mac upisani njeruhomosci. Konkurs tirva po 15. januar 2015 roku, a perši hiži bi mali bud skupeni u maju sljedujućeg roku. Uslovija i konkursna dokumentacija načišljeni u tekstu konkursa, kotri je včera objaveni u Dnjovih novinah dnevnik i na sajtu pokrajinskej vladi.